amanfo de awurade adwuma edi nam so enipa hwe bibiye na Bible say yen atwase yen nyina yekoye den yekopie Kristo atemmu nani na obia nam de oye yen so de nipadua ye ne so papa oboni o yabusun konta kire awurade te wodi Hebrews 9:27 ka said ye da ho unipa so obewu na kire no nti wodi a wo pakura ya temmu na wo kire no totwene fanse no de wonyi ni beto ye da ya obewu wiase sika ye ni abiri ku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 ikukukukuikukukukuikukukukuikukukukuikukukukukukukukullahi Ecclesiastes chapter 5 verse 10 Bible ne kan sembi kire Ecclesiastes chapter 5 verse 10 Transam ne kan sembi Ecclesiastes chapter 5 verse 10 kai ho ma mi papa pati asema Bible no kan opesika no o se dia opesika no sika eme no tieniye papa Bible no se dia opesika no sika eme no sika nya dia ade eme no tie word ni ye papa ade ade ntia na eme no otoaso verse 15 no down no eba no a o kan sembi o mama ma de jamba ya said onipa free ni mama ya ma de jamba ya no na za kro sa na obesa so ya de ade so ba ya no onfa ni bre mu hwia obukuta ni nsema odi bokuta ni nsema ya de ade akọ tieniye papa okwa Ecclesiastes a o se sika na ya ade nyina te o se woni sika dili o so woni ni dili yi efisa papa ni body nyina no na ya de nipa be kasa utirimu ya eyiska nipa be kasa utimu odena eyiska tieniye pa tieniye Solomon o se ade ba kwa na odwene ho se owu a hwan na ebedi na de owu achi se obaye kwase ana se de onyansani Ecclesiastes 2 to da bi anka me pesa nka asofo no to ye boase na nke ye kan ho nyina Ecclesiastes 2 no enipa bi a o mani abere wa awurade adwumam mo fa awurade adwuma no is like own business run a company obi I say my pray nipa and mutu omoka wona ayi ro wosam asofo bebre tieniye papa obi kro ho ti asore ya no wa ya asore no will no the man yere ne ne ba wona manson court na kodi court look at tieniye papa tieniye ayi fa kra na nipa de wiase ko ene insonsolo individuals no o matete so ebi kura to me for soma ne yere ekọ Bible school obe second minister abra ne yere Nyankopon frɛ no no wa ma ne yere ekọ Bible school no ode ne yere na associate oni wa na yere take in charge tieni o one wa na yere na take in charge na chesa asafo ni sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ama aso ne tim ye no na ehwe wo mu nyina gu baabi onani business no even post akra amaso even so for post amaso eti yesi samboard kra associate pastor any samboard ne so Bible na so Bible kra e Bible no ebi na samboard no so billboard na ebi na so obo hu say esofo na ye ne yere na odi afam ne yam na wode na bo eba no ho asofo akuku dama egun solonum ba kokora enne so ye be program abehe na sofo no yere no onye program ni bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kakra na ya ne yere so adi ho na ye de market tua na no na kire say se de nipa bi ye awurade adwuma no eye so dangerous na onwani business yehu yebabu nkonta akire awurade o yebabu nkonta akire awurade bibia ye no because Bible say bibia moye na semu na adwuma mu no nka hu say muyema awurade enye nipa ware nso no nya katua hallelujah na awurade nsam na mo ba de nya katua tie wadi ni ye eliti na ye betra ye hwe yakwan yi no if you say ye awurade adwuma from 79 nipa me beto no system no nu Apostle Joseph sase 1976 no ne sofo ba ko ne friend sofo amu akwanya resurrection power sofo amu akobi no Tema New Town ne friend wonderful preacher no te no ho kwati Jesus Reformed Church
that time no kra no nyankopon asem etofo ma na nipa di wachi saa time no na nipa yesika ni bra aka nipa ye ko nipa trase hu se de ye nyina be kwa wiye ewia sika kraka da he sika wunya enya de nyina na sika betimi ayama wo I tell you hey o de hey sika o betimi ama wa fa driver no wa drive o bebo a because sika ebetimi ama wa fa wo chiban abo ho ban because sika ebetimi ama wa hai wo bi ama na titi aduane ahwanu bebo a because sika betimi ama obi otu obi ka me na adwale wo because bebo a because but se yeti aduane hye wonu mu a wo otu obi ka ma ne ti aduane hye wonu mu a enipa no wantimi mmene aduane ne ma wo otimi nwisa ma wo hallelujah amen tie wadi ni ye papa na tie ni ye wantimi emene aduane ne ma wo yo ena wo sika obi a no wa ubetimi ama na ko toilet ama wo ana wana wadrama se afford minti bra na me ma sika na come toilet mami ana asa me ma sika na kodun so mami ele saki ye nyina anke ye kodane ya bra anadwo ye benya ne ye ma ne ye de adwo so asoma won na ye tumi aresi anadwo no wo so ba so a obi hu ma wo tie ni ye sika no agye no me aduro kura ye di gu wanum he ukọ hospital itum ka se abusua na ti efuru no itum ka se mo man kokuru no na ye ma na duro wo se de kokoro ni gu na num aka ne hie so wontimi nnom doctor say ne se wontimi ama ne kokoro de ne na munja pane na mo fa nsuo nsi ne so tie bibia ne ho sika ewia set no sika ntimi nye ade nyina Inshi etini abetra uko 1 Corinthians chapter 1 verse 23 a tronsam ne kansembi 1 Corinthians chapter 1 verse 23 enya sam ketwa na no peti asaba babo ne 1 Corinthians 1 verse 23 o say na yendie o say na yendie ye ka Kristo abo na seni na ye betra ye ke Kristo na ye bo na seni mu no ne ho asem oye yuda oye sididi ama yuda fo iti abasa na ye sentidua ye de ade ama yuda binom iti ye betra ye nka ye ho asem o ye ma ye ho so because Kristo ni ye di na chi no ben ho ase obla ne ho ase tie Philip chapter 1 verse 2 Philip chapter 1 tie ni ye pa Philip chapter 1 Bible no kan asem bi tie 5th chapter 1 verse 21 osana me de masia metie Kristo and Kristo owo ye memfaso to aso asa honam asetena yimu ala na menya adwuma aba honam asetena na ka menya adwuma ba na menya adwuma yimu aba na menim de menya memfaso hallelujah sa honam asetena ya yetimi enu ti no ba bepre na wanya emu aba ene na ono kura wonim dia waye de ade oh Lord Jesus Bible ne say Yesu Kristo bra ne ho ase ama asenua mu wuompo bra ne ho ase Oko 1 Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 a Transam ne ka say o se na menso enuanom ba mo nchen no me ye ba mo nchen no manfa asem ananya sa bi ntraso ma me kan yankopon odanse na kan yankopon asem no na me bo mitrim se na ye bo ye trim se me hwe bibia la wo ho hallelujah hwasmafo no ede wo se wo mo nsem a na wo mo ka no na wo mo no emmo wo mo trim se wo mo ko pe sika ede ade ejapade ande awunyade because Paul can be say eno ma na obu ne mfaso no Kristo nti tie Efesians ebeto aso oko 1 Timothy chapter 6 verse 5 kai ho mam na tie to word ne so mam wo say was na yebo yetrim se ya we bibela mo ya hwehwe bibia wo mo ho Yesu Kristo bona senu mu no to aso was na me de mere ni ehu ni ahopo aha bebremu
ana mene mo traye sirisanka awurade din na mekasa ene masenka no na mekasa ene masenka no amfa nipa nyansa de fede ko amfa nipa nyansa sam adefede de en akwanso ne mo nam huhum tumi mu wonam huhum de ade etumi mu tienie pa ene no na mehwe TV na mehwe se ase no pankro no kronom side ho yati Bible school bu ho na mehwe TV na mehwe se advert no enamase na ya tro you train apostles, you train evangelists, prophets, way with 6 months certificate diploma. Hey, and 6 months you 6 months. One of the Busuminsia, at apostle. Ya the Busuminsia, at prophet. No prophet now what to no. O tete no say kwan be so be kire no kwan ye fa so bunimpa ana so say I don't know. It is 6 months we na nipa ni di owie secondary school when ye adwuma ya pepepe no di ni tra ko wuram awurade mfre no no ankasa fo so no wa frɛ no ho say o the prophet o ton so obi musa hwe tenie papa etu opo be kwa apostle de no 6 months na wakɔ prophet de 6 months na wako doctor de no 6 months eti within 2 years no na okuta apostle reverend doctor evangelist pastor Eda DSP chief inspector sergeant na say watetem ni nyina na kire say eno ane say okuta Bible no di din semunu sa tie word ni ye Bible no say Verse Timothy chapter was say verse 5 osin kontompo nchire chire manso twene say wona adwena say na kora bo what else you say tie listen and listen well can word no one mami o say no kwale pa no abo wo mo a wo mu susu say nyamesom no kora be bo wo mo a wo mu susu say nyamesom pa no ya de pede no kura be bo wo mu ese yamfa nyamekuso nyamesomba no yafa nya de pede ukọ abrochire ho pa sede Ghana-fo asofo ni sepre wo especially yes Italy, Austria, Germany. Se sa omo dia coast through France na Austria de say brutal Austria so nye country so Ghana-fo wo kura no yes o ka omo kura bom kro mu nuru 150 na so say wo mu nyina be gada na wo mate asore kese baako dabi ye jeni nko a we have 10 we have 15 and we have kuku we have 25 we have 11 na oturo ho a won tie ase Bible ne say no kwala bo wo mu a wo mu susu say nyamesom pa no ya de pede tienie etina ye betra 2 Corinthians chapter 2 verse 17 Bible ne ka sembi o se yentise PA ye de yentise PA mo nam to Nyankopɔn asɛm no nam de to Nyankopɔn asɛm no tie wadi ni yo ne mo se wona oyi oyam kasa ye kofo ye yam de kasa Kristo mu ye take Bible no as a business tienie ene me ire madia emu ntokwa emu akasakasa kotoko emu kotoko asole kokot sofo ne na odi anim ni nya wu a na wo say asam no ye peja kokot ye rende kokot ni ya chem members num tu ebi wokra na so na gu yati branch ye yi sofo so nkohwe no na wakofa awurade Yesu ane koso boase branch no afa iseke awurade no wakofa onkosha branch no okwana nipa be ma sa asole assemblesia okwa no okwa change no new assemblies Revival International Assemblies of God Healing Church Revival Healing Church Deliverance International jabuti ya wo de pen to so na sa wo twere a efri akọ ugisa wunya buku a efri tech akopim kajetia na so ni din dia akoso Bible say nyamesompa no agbo wo ma omususu say nyamesompa no eya de pede eti
ya betra oko 1 Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 Bible ne kan sem bi kire wo so say yanka da fede fesam wasi iti ya betra yanka da fede fesam da sada mu amunim sada munim no yanfa asem biala yanfa asem bia so anya di brankata so onyankopon danse onyankopon eri adansefo ya betra ya kanyankopon asem krojin because Bible say obi yanyankopon asoma no kanyankopon asem because Bible say nkom se betwam Adi betwam adi ba ko beka ene hwe okọ Colossians chapter 3 verse 16 Bible ne ka asem abrabo nyina so abrabo ni nyina so abrabo nyina so na okai word na wo say Kristo asam no iti mama Kristo asam no entra mu bebre asam na de sei papa bi mama Kristo asam no entra mu bebre ende so de na ya hwehwe sika ende nipa di awurade achi ni nyina ya edi awurade achi na kwa ese ye ko hwe sebrim mawale em ana wo mo so wo ye awurade adwuma no so wo mo so yes wo mo so blama menyama ye ko hwehwe blama menyama ana awurade adwuma no ye no wo nyan sakatu ana Paul ka sembo 1 Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no Paul ka sembo ho tie ya betra ka da fede sam da yanka da fede sam da sade munim no yanfa se be ye ni brankata so yanfa asem bia so anye ani brankata so yankopon ne our witness ense ya hwehwe ni panima ni munya na hwehwe ni panima ni munya mo enfri mu nchen ene ubia radio na utie yankopon asama ntumpa dance awurade Yesu se quotation ba kokora sofo ni nyi ana yentie de esi asolfie yentie de esi council nase yentie oba bia yentie bema bia yentie papa bia wa America yentie papa bia ena adansidie ena ya tuye boase ne ya penkofo bi ne ya tuatu sika ma won ena ye ni wo mu di adanse wo radio so ena awurade adwuma no ye no dia yankasa ye pe akiya ye ho kwan sai Bible say Paul say akiya wo ho kwan sai ho kasesam hallelujah asomafo asem de say o se akiya ye wo ho kwan sai ho kasesam ye ho kasesam Kristo asomafo na se ye brabre ho ase na se ye di ade ye brabre ho ase o mu asem de ye brabre ye ho ase ena wo hwa asofo bi dwuma wo mu dia yati radio so wetu mani way wetu mani way wetu mani way yes na wo se twafo ne dos mo mpa imagine from rabet wo no kase wo se de workers no wa fa wrong workers ye tro Bible ni bie wan ke Yesu be sane abeyi sa word na frim mina maka kire wo efi se de koso sese no nipa ne bebira akogigi nuro sofo tumi kase oba menche abegina sekan so begina ya waso osi ye bre ye ho ase osi ye we ye ho kwan sai ama na nipa bi kon no so besuma urade na so Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no Bible ne ka sem bi she wo say Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no muni wiase han tieni ye pa Bible ne ka sem bi she ho bi me Acts chapter 11 verse 22 to 26 na ka Matthew chapter 5 verse 13 to 16 muni asase so enchene tie ake Yesu kura ka say yani asase ne so enchene asanche da yila na so sa enchene no ne da yila na do be sha ne nchene ade de be sha ne nchene na hwibio anya hwibio se hwiegu ne pateti aso muni wiase han kwada befo so no kwada befo so etumi hunta ozo kanea wasakania enhya kodo wase ozi kanea duaso na mo di sikania duaso sama wona oda na sama nipa nyina sa na mam kanea nhire sala na mama let your light shine before men mam kanea nhire nipa nyina ni and the way ya asofo akuta Bible ebihebu no humoni yo pa no na wo humoni ye pa wa se moja osoro ni munyam isaka urade din amen so da ne papa di isaka urade enewe wo mo bu preach abontini obeko na obi akwahye video ho ha media tienio na wo keke Nyankopon so onua so keke Nyankopon so ko ba wi fresh na se wakona so odu akwahye video ho munya dwen kro na mo fa speakers no kro afa ka ho pretty na asam ne kro anko akiri no bi antim na mo wia kakra urade de bema mo no wache ako
na we se mbena di kan bai we se mbena di kan bai na me gira 5 years wo mo ko preach no na wo mo mienu no wo mo ko fa obi o hye loto kiosk ma obi o ta loto no wo mo ko fa na dance ye se bra on kai se nura ahomache me me speaker beto ha me me speaker beto ha 3 o'clock over 5 o'clock ya we be hye no ma na de ono wo twa loto no na wono otu omofo montombo asema mo nko ade akin yankopon be ma obi a de obedi twa loto no na we ya be de na de o hye loto no kiosk no no wasesa mu betetia ko mu betetia ko etienne wo ka urade asem papa na wo gira kwan ho a yemu dokasam wakazo betetia ko yemu na o hye machine no 5 o'clock o hye ya basida for there sa o memu wo hira so wo je ba ono de o ma bi enye yi no no de Bible no say okọ Acts chapter 11 verse 22 26 ya Barnabas ko Antioch to asoi na wo ho asem duru asafo wo Jerusalem na so o say asafo no Paul no Peter no asomafo no o so wo ho asem duru asafo na wo Jerusalem na so wo soma Barnabas onkonkoduru Antioch to asoi na obaye no Nyankopon adom obu Nyankopon adom no ene anigye no otu wo nyina afo se otu wo nyina afo se won fa abodoma mata urade ho oye ni papa na wo mo ye ni papa nkonkono na nkonkron ene gidie hallelujah na mo ye ni papa enkomhye na aye wo mo nkonkron gidie ayo ma to asoi no de nkrofo bebre ka urade no wo de nkrofo bebre wo mo suba mpani nti wo mo ne ye ni nti wo mo kan ya sren eti bible sense na smartphone kuta suba mpapa nti wo mo ni nipa bebre be ka urade ho to asoi na ofrigo ko Telson na o mo frigo ko Telson no ohia so no ne ba Antioch wodi ne ba Antioch na oni asafo no bebre batian efrisiamu wo cheche ni pa bebre na Antioch no di ka to Antioch ani wodi ka to Christopher ni din Antioch no to ka to asomafo ni din because wo mo ne ye no wo mablabo good character, good behavior, good teachings papa the word of God no wo say no Bible no say wo mo ne ye no wo mablabo no say wo mo ni Kristo na nanti eti wo say eho ene wo mo to asomafo ni din say Christopher as 11:22 bi antwere ene hwede ekoso awurade adwuma kwaya atwadebo from chapter 3 verse 18 to 19 kan wa mami tentem Jude verse 16 kan wa mami Jude verse 16 from chapter 3 verse 18 to 19 what say what say from chapter 3 verse 18 to 17 first o say asenia no atamfo na tamfo na nipa bebre oh ha menya wo ho asam nkan ni so me ka bi o say oye Kristo se na tamfo na tamfo wona o wie na o say omunyame eno mo yafunu hallelujah nipa bebre kuta Bible na tete sole Bible no say sankofo no omunyame eno mo yafunu omoni monyam omoni wom na asase su no ma ho na asase su no ma ana wodwene hallelujah matoka mi wo fie mi skachelo hallelujah na be eno Bible say wo aketua no omani wuo eti na Bible no ka kire Jude verse twaso na why dey na sa asase no ma ho no wodwene asase su no ma no wodwene yandie yema yebuo no so yebuo no ye de ade eti Bible no say mo hwehwe wo sra yenie ne trene ne first na mfa de aka nyina nya de en ene ye ba awurade fi ahwede ekoso challenge we japadie we say ni edi ho atam we radio song June 16 was say yenim ne Bible say wenum nya nwifo awenafo de wakonachi wodi honam akonachi to aso e wanoka akokokusam wanoka akonkosam na mfaso nti etu beko me TV ni so aya na digoda na me hwe digoda na ya na me yura ho moti
you know the good and your friends a stronger year woman the man oh yeah na me sha say na o sha software e baswa me uba me nchen a me yesay me sra we so bla me nchen baba for the 2 million 5 million consultation fee na doctor urade adwuma na mo ye ni say ye mo ye ni say na o to award ni so a tie na mo adofo mon kan nsama urade Yesu Kristo kan no so mafon to wose se waka kire mo se ebre di echi no fedifo baba omdi o makonochi ye ni akonochi yenem ne wona wenem ne wo mo omdi papa mu ye na machidifo na machidifo woni hu urade Yesu na urade adwuma ne yeko ayayro wusam me shall be forced na me shall voices be blegu so oh Lord Jesus urade Yakobo wi amabo ana kri adi anko ne yaji tiani apa adi anko ne yaji ya yadi urade adwuma no ya fa ne sa yankasa yadia tiani papa Bible ne ka asemi Romans chapter 16 verse 60 to 70 some the kasembi 16 verse 60 to 17 some the kasembi chapter 16 verse 60 to 17 what say mon fa fiano kon chacha mo mon fa fiano kron chacha mo Jesus afunu nya chacha Jesus afunu nya chacha mo anuanom mitumfu se mo kele wo mo de papa mu ba tu suntudia what tu sentudia chacha mo sia no twaswai na munchi mumfiri wo na munchi wo mfiri wo ono te sa no no mo te sa no mo suma wade Kristo mo sum Yesu Kristo nemo waso wono ayefunu wo yefunu one takamada ko wadi takamada ko ada wana woni bone ada wo awanya de ade bone na kuma seniye papa na uko Romans chapter 14 verse 20 tie asema Bible kan Romans chapter 14 verse 20 what say aduane nti say na ngopo adwuma aduane nti ensan Yankopon den adwuma aduane nti Bible say ade anyina ko yafunu esan so ye de ade uko verse 17 na chonsam ne ka asem bi verse 17 wo osese na Yankopon ahenie no enya didie no wono nemum eyetrene asomdwe ene nkunkuma ni gie tie Yankopon ahenie no enya adidie no wono eyetrene asomdwe ene nkunkuma ni gie ene de ene asofo ma asomdwe ama Kristosum na ayetan ebi kura kon no o ka che obi se me enko asore a no chese Ewurade Yankopon wo hu yamabo Israel FM 104.5 enoma ekoso no se ya nyire ya ho yebema nimpa bi ade wo muti akowura abusumsum mu na so no mo adwene ya wo mo se wo muti Yankopon asorofie